Phela vekele sicale ingchema ezekhaya endathu kodwa eziphumako ziyokudlala amaphaliswano weCAF ngolosihlanu ngitsho namhlanje ngo8 ebusuku iMamelodi Sundowns iyadlala neAl Hilal. Sundowns isebujameni bokuthoma egroupini yabo kodwa iyalingana ngamaphuzu nga4 points neAl Hilal. Asazi ke ukuthi kileli hlandla ziza kusebenza njani. Zilwela lapha ke ukuthi zithole ubujamo bokuthoma kule group zikwazi ukudlula kuma knockout stages zombili. Kodwa ke ngaku Sundowns umraro nje okhona seyindaba yokuthi uCaroso akakanzinzi kuhle kodwa ngicabanga ukuthi ke akusinto engabaphazamisa kakhulu abadlali beSundowns banele muko ukuthi konke lokho baza kubekela abaphathi ngeofisini bona benze umsebenzi. Bayadlala ke kusasa lokho kusakokho ke ngo8 nesicema sayo iAl Hilal. Bese ke ku CAF Confederations Cup isicema seKaizer Chiefs sidlala neZesco sidlala eZambia ngoSondo. iKaizer Chiefs nephuzu elilodwa ngemva komdlalo emibili yabethwa iAl Masry yadlala ngokulingana nesicema seZamalek. Sicema ke kumele senze ukuthi siyawuthumba umdlalo nasifuna ukudlulela emzombeni olandelako waleli phaliswano. Nabangawuloba umdlalo loya kuzakutsho khona ukuthi amathuba abo abamancane khulu ngoba kule group kudosa phambili iAl Masry kuze iZamalek kube isicema seKaizer Chiefs neZesco. iZesco isemsileni ayinalo nephuzu elilodwa. Isicema Stellenbosch sona ke sijame kuhle sisebujameni bokuthoma egroupini yabo nabo ke kuba abantu ke abayokudlala umdlalo oyokubabudisa ikhulu nesicema seCR Belouizdad. Sababona badlala ngo1-1 neSingida emidlalweni odluleko. Njeke asazi ke ukuthi njengoba nombando lomutsha uGavin Hunt nabadlali bakhona ukukhibelela isicemeni bazokwenza kwenzeke kodwa nabathembisa bona ukuthi baza kudlula. Kokugcina ke emidlalweni yeleague sizibona ezidlala phakathi kweveke ingchema Mamelodi Sundowns yakhamba yokuhlala ebujameni bokuthoma. Orlando Pirates nomsebenzi ukuthi ibuyele ebujameni bokuthoma. Idlala nesikhukhuni, isikhukhuni esehlusiweko lapha ku number 3 sesihlezi ku number 4. Orlando Pirates isefomini. Orlando Pirates nemidlalo eli10 ayikabe ukuhlulwa kiyo. Kulindelekile ke ukuthi ngathi kuphela iphela vekele Orlando Pirates bese ibuyele ebujameni bokuthoma. Sembono loyo nawo wakho umbono ngiyakhanuka ukukuzwa ukuthi wena uthini kule midlalo engiyibalako. Ngase nje ufake wakho umbono la enzasi usitshele ukuthi wena ucabangani kukhanya ba Danga emkhanyweni uzwe amandla ikwekwezi FM izinto zimoto yo ikuphethe butshelela kukhanya ba